Yabetala ka rin panalangin tamo, ding kapatid tamong magsadyang tanggap king sakramento ng matrimonyo. Mr. Cheryl Malig Asuncion at Miss Bianca Kiel Mariano Solis, aparehong manuknangan Bulaon Resettlement, City of San Fernando, Pampanga, makatakdang kasal king October 24, 2025, ang maganap king Parish of the Lord's Ascension, Lourdes Heights Subdivision, City of San Fernando, Pampanga. Mr. Romel Angelo Sison Kiambao, ang manuknangan Bulaon, City of San Fernando, Pampanga, at Miss Araya Caris Regala Nicdao, ang manuknangan Bulaon Resettlement Phase 2, City of San Fernando, Pampanga. Makatakdang kasal king October 25 ang maganap kiti Good Shepherd Parish. Mr. Mark Kenneth Navarro kasama, ang manuknangan Kamachiles, Babalacat City, Pampanga, at Miss Micaela Don Quizon Payumo, ang manuknangan Bulaon Resettlement, City of San Fernando, Pampanga. Makatakdang kasal king October 31, 2025, ang maganap kiti Good Shepherd Parish. Mr. Bonnie Darwin Yulam Lee at Miss Jazel Castro Naig, aparehong manuknangan Bulaon Resettlement, City of San Fernando, Pampanga. Makatakdang kasal king November 8, 2025, ang maganap king Parish of the Lord's Ascension, Lourdes Heights Subdivision, City of San Fernando, Pampanga. Nung ninuman po kay katam, ingatimbalong nanumambagi, amalyaring magisumbagal, king kasal daring mesang bitla, sukat tamo pong ipabalo, king kura paroko, o king opisina ning parokya. Dakal pong salamat. Sabla. Kaniting kadwampulot anam a Domingo, ning karaniwan a panahon. Gaganakan tamo ing kapiesta ng San Lorenzo de Manila, ing mumunang santong Pilipino at martir. Idawon tayo iting banal a misa para king panyulong ning katesismo king mabilog ayato. Iting Domingo, tatalagaya mo naman anting National Migrant Sunday, king makapasubaling paralan, ipanalangin tala di sablang Pilipino, ang magobra king aliwang bansa at maglayag king karagatan. Ipanibala tala king malugod ng lingap ning Ginoo, kikilalanan ing karelang sakripisyo at ambag, king banal a kapulungan at sosyedad. Yabe tala namang king panalangin tamo, ing kapasalamatan ng balayaning mayap apastol, lalong-lalo na ding Ladies of Charity, Peter Pan Funeral Parlor and Chapel, Miss Corazon Nicdao, Annalisa and Edsel Villapando, Eduardo and Frida Gomez, Gloria Matic, Dio Samia, Remio Careon, Trinidad Mercado Regala, Agnes Regala, Dr. Maria Norin P. Mendoza, CJ and Julie Caballa, Mayra Pintor, Mirna Lagman de Dios, Mark Vincent Di Mabuyo, Ricardo P. Rodriguez Memorial Hospital staff, Jigger Rio Ducot and Kids, Ross S. Nicdao, Lourdes Escoto,
Cherry Gamboa, Dali Canda, Enrico Morales, Mr. and Mrs. Harry Escoto, Jen's Chocolate Stores, Nelson Drugstore, Sweet Avenue Food Services, Crisanto Tapnyo, Mercy Gopez, Miyari Atalyaong, Canberra Rencarelang Pamilya. Para king makapasubaling kaya Duanandari, Mamerto Encinia Dizon, John Alvin M. Singyan, Mr. and Mrs. John Eufemio Balason, Eduardo and Regina Gomez, PJ and Fatima Gomez, Canberra Rencarelang Pamilya. Para king Aldorang Kebaytan di Mila Lagman Angeles, Laika Jareline Galang king kayang 7th birthday, Crescencia Galura at Juni Ed M. Reyes. Para king Kapaldanan dari Teresita Aguirre Yumul, Christine M. Alcala at Rosie Gopez. Para kingalanggang kapainawan di Sablang Kaladwa, lalong-lalo na di Among Bong Gopez at Among Mar Miranda, kindet anniversary ng Lucila G. Reyes, 40 days dari Bibiano Manalo Jr. at Anlin Maniago, at king 9 days ng Ustino Ronquillo. Makanyan mo naman yung kaladwada di Fatima, Mark Christian, Tatang Mau, Gregorio Jr., Benedicto, Fernando, Loretta, Francisco, Alvin, Melquiades, Jose, Jaime, Gregorio, Victoria, Romeo, Ernesto, Julia, Jerry, Delfina, Hilario, Manuel, Milagros, Segundo, Isabel, Asuncion, Jonicia, Rogelio, Amalia, Clarice, Shane, Alegre, Aurora, Rebecca, David, Desider, Istino, Cecilia, Avelina, Angelita, Benigno, Sergio, Prudencia, Ruben, Arturo, Marisa, Isabelita, Antonio, Gregorio, Ursula, Ambrosio, Crescencia, Agapito, Bergonia, Ana, Arturo, Fernando, Hener, Villamor, Krishna, Fe, Fermina, Dalisay, Danilo, Roberto, Anastasia, Jose, Gertrudes, Margarita at Marjeline. Miti po ng tingmetong hapabilyo, makyabeta mo po kindalit apamuklat.
Anting meto nga pamilya ning Dios makatipon tamo king lagyo ning igpa ampon ning anak ampon ning banal a Espiritu. Amen. Ing Dios ning kapanayan amang apno kaya katamo king sablang tula ampon kapayapan king kasalpantayanan kapamilatan ning upaya ning banal a Espiritu. Mantabeya kaya kayungan. At keka antimorin. Sobra-sobra ing pamangana ning mabandi. Manawa ing kayang kabilyan. Pero ene pansinan ing pulubi. Tsu king kayang tukuran. Kaniting Domingo di na nakatang babala ning kekatang kapag masusyan ing makaperwisyo, makasira mo naman ing alakang gawan. Patungkol, kasopan, karing mangailangan. Nya batang maging karapat dapat makisulo kindulang ning Ginoo kaniting Eucharistia. Sadya tala rin kaya katang sarili at anyawaran tamo yung lunos at pakalulo ning kaya katang igpa. Lalo-lalo na karing pinandit, eta kinimot, eta mo ginawang bagye, makaibye kanawan, karing misasakitan. Natamong sumisi. Aminan ko. Kin Diyos ama pamakalulo at kaya kayo kapatal. Ing mi kasala kong bina, kim pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at kim pa magtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinita, ipanigapo ko kang nuan amaryang kapilan Ma'am Virhen, karisablang angel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko kin Diyos, aginuta mo. Ing Diyos sa mayo payan tutu pakaluluwa na katamo at king pangapatawa daring kasalanan tamo, idala na katangan sana kimbye alanangga. Amen.
Manalangin tam. O Diyos sa ginumi, mi pakilala ing upaya mo lalo na king kapamilatan ning pamamatawad ampon pakalulo mo. Dagdagan mo ing grasya mo kay kami, ba kaming lalong magkapilit magkamit king pengako mo, at ama na mila ring bandi ning banwa. Itiadwan mi keka, O Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyang pon magari kambe mo king kametongan ning banal na Espiritu, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang iba't kinilibro ng propeta Amos. Makalunos na kayo, ikayong matwase pamibiyebe king Sion. Pakakera kayo karing katring garing. Pakasandal karing mga lambot yung divan. Mamulutan karing biserong tupang, iba't karing kawan, at king karni daring biserong baka, ape patabara, kilubding kural. Magbaniti kayong babagayan daring alfa, kalupan ng aring David. Mamanimbento kayong instrumento king musika, sawa-sawa kayong biminom alak, at mapad kayong gagamit king pekamaldiling pabanglo. Dapot, ditman alang masabal king kasiran, amiras kang Jose. Ikayupin di mo munang miyugse king marayong lugar, at miwakasana yung pamagpakayamayo, ikayong magpakasasa king pamangan ampong alak. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat, purian may Ginoo o kaladwa ko. Purian me ing Ginoo, o kaladwa ko. Yang tapat alub kapilanman, imbabi katuliran karing malulupig, imigkalup tinape karing danupan, ing Ginoo yang mititimawa karing bihag. Purian me ing Ginoo, o kaladwa ko. Ing Ginoo pasalana lamataring bulag, ing Ginoo babangon na laring makalugmok, ing Ginoo kaluguran na laring banal, ing Ginoo panluwalo na laring mandayuan. Purian me ing Ginoo, o kaladwa ko. Karing may balo at ulila, yang mamingwa, dapat karing daklat na rin mga rok babielang sa bagal, ing Ginoo mag-ariya kapilanman, yang Diyos mo, o Sion, ang gaman king alananga. Purian Hallelujah. me ing Ginoo, o kaladwa ko. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, kang Timoteo. Dapot ika, ang timong alagad ning Diyos, sukat mong panginlagan, ing kega ng ganangian. Sukat mong pakirasan, ing makapibiyebe ka king katuliran, kabanalan, kitmuan king kasalpantayanan, ampon lugod. Kapibabatan ampong kamong lub, ibye mo isablang agyo mong ibye, king pamakipagkal alang-alang king kasalpantayanan, ampong pakikwanan ming akamtan, inggalal ning be alananga. Uling kaniti na ka inaos ning Diyos, kanitang kingarapan daring dakal as saksi. Pisyag mong mipnong kasugian, ampong hayagan ing kasalpantayanan mo. Ngini, king harapaning Diyos, apani bataning sablang be, ampon king harapan ng Kristo Jesus, aminye patutu tungkol king katutuan, king harapan ng Poncio Pilato. Panabilin kong maigpit keka, tuparan mo ngan iting kautusan, alang dungis ampong alang pangatatsa. Hangga king aldo apaltoyo ing ginutamong Heso Kristo, aking karampatan a panahon, ilantad na ning Diyos, ing nuan ampong bukod mong sasakop king sabla, ing ari daring sablang ari, at ginura ding sablang ginu, abukod mong alang kamatayan,
ampong makasawt king salang, namalyaring tiglapaning tao. Miyabing dangal ampong alananggang kayupayan. Amen. Ingamano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Parangalantaya po ing mayap a balita. Ganakan yu nung no anti kalam alub, apepakit ning ginutamong Heso Kristo, nung makananuyang pepayluka alang-alang kaya kayo, bistaman mabandiya, ban kanita king kalukana, ikayo naman papalyarya kayo, mi bandi. Ingino man tabaya kaya kayungan. At keka antimurin. Pamamasa king maya pabalita agpangkangus San Lucas. Ligaya keka, o Ginoo. I Jesus nga na karing pariseyo. Ating meto nga taong mabandi, ami malan mal, at labis-labis apamangan aldo-aldo. At atin mo namang pulubi, ami lagyan Lazaro, mitmuyang sugat, aatyu lele ng pasbul ning mabandi. Bisayang mangan agyang king mugmug, amananabo ibat king lamesa ning mabandi. Aliwa mo ita, lalapitan de paringaso at didilatan doring sugat na. Meteya ing pulubi at delare ding anghel king siping ng Abraham. Meteya naman ing mabandi at mikutkot. Libutad na ning pamagdusa na king Hades, tinalangaya ing mabandi, at ikit ne king marayo i Abraham at i Lazaro at siping na. Nga nang kinulait ning mabandi. Igpang Abraham, malunos ko kanako. Utusan niya i Lazaro, baneng basan danom ing sepo ning talirina at parimlane ing dila ko. Uling magkasakit ko king aping ini. Tapos sinabi ng Abraham kaya, Anako, ganakan mo king kanitang atika king yato, migpasasaka king mangaya pabage, at i Lazaro, mi batayang kasakitan. Dapot ngeni mi paligayan niya keni, kabangi ka naman magdusa ka. Bukod pa king sablang yan, at pilatan tamoing metong amaragul abangin, inyari nga keni, ela makapuntaken. At di nga tsuken, ela makapunta keni. At nga na ning mabandi. Nung makanya, nigpang Abraham, pakisabi kong mayap, king papuntan me, i Lazaro, king bale ng tatang ko. Uling ating kong 5 kapatad na lalaki. Itubodye ka rin, banong dinan babala. Kanita, ilamuman, ela miras, king lugal ning pamagdusa. Dapat sinabi ng Abraham kaya, atilo karela ri Moises at ding propeta, pabustan mong makiramdam karela. Sapat ita nga nang may kibat,
Dapot nung puntala nala ning meto nga sinubling mebye, sumisila at painggulot king karelang kasalanan. Sinabi ng Abraham, nung ela makiramdam kang Moises at karing propeta, ela mo naman maniwala agyang king mete as sinubling mebye. Kapatad, mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Maya pa abak po, kaya kayongan. Maya payabak po amo. Ating meto nga singer, palagi ako de balo reng senior citizen ini, Glock 9. Oh, sabi ko na balo Rempo millennials balo day ni. Glock 9, aliwa po itang baril, tang singer. At inyang kanta, tang title ng kanta na Upuan. King mumuna ng stanza ng kayang kanta nga na, kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo at baka matanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. Kanta kesa na wanang ako po may kainom sa labat. Kayo po na nakaupo, subukan nyo tumayo at baka matanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. Nung kapatalakad, alimo balo, ing tikal ding malwat ng makatalakad. Nung alila mismo miapektuan, lapakimot. Makanya niya, ing sasabyaning propeta Amos, king mumunang pamamasa. Dindamya po, neng kasanting nga mensahe, propeta Amos nga na, makalunos kayo, ikong kera-kera, ikong sawa-sawa, eyo si kaso ing kasiran, king kekong bansa, ikayo ing mumunang miyugse, nga na, makalunos kayo, ikong kera-kera. King Ebanghelyo, sinabi na ning Ginoong Talimhaga, tungkol kang Lazaro ating mabandi. Ating taong mabandi nga na, misusulod yang mga malaymalan at mamangan yang manyaman aldo-aldo. Ating problema kanita? Ala, nanumong marok nung susulod kang mga malaymalan, nung agyo mo naman sa luwan, nung yemumurin pena ko. Nanumong marok nung magpiesta ka aldo-aldo, nung agyo mo naman. Alang marok kanita, pero atin yang katoki, nga na. At atin namang pulubi, tsuking lele ng pasbol. Magnasang mangan, king mugmug, king lamesa, ning kayang ning mabandi. Oy ta, at tsuya ka rin ning diferensya. Kabarugong magpiesta ka, kabarugong manyaman ka, biye, ating pulubi, kekang tukuran. Ingkutang, o ba't atin darano pa pulubi? King lele ng pasbol ning atinan. Bistaman labis-labis, ing kayang pamangan. Ing simpleng pakibat kanyan, o kasi, iningatinan, uling manyaman niya batal, nakakit ing kailangan niyang ating gawan para king pulubi. Ulingin na naman nakakiting sarili na anting danupan, anting mangailangan. Ingahos kang English kanyan, apathy, indifference. O yan, ke impyerno na ning atinan. Aliwa naman itang uling aldo-aldo yung magpiesta, aliwa itang uling susulod yung mga malaalaha sa pangimalan, aliwa. Ingke impyerno na, alayang pakyalam, king kasakitan ning Lazaro, kidlelena. Tutong makaimpyerno ing alang masabal at pakyalam, king kasakitan da ring aliwa. Bakit ela makyalam? Uling alina laman direktang apektado, king kasakitan da ring aliwan tao. Potang ingatinan, danasana ning
misasakitan, kantaya pa ating gawan. At tandaan nyo kanita, yan pong Mika traffic, makabang makabaking NLEX, uling mag-holiday kanita. Potangkay, di nalan niya yung metong senador, king NLEX, may traffic yan pilang oras. Oita, kabalik na Manila, ginawa yung batas. O siguro sana yung mag-helicopter, papunta Baguio. O ngayon, may traffic yan mo galang. Di na sana yung dadanasan tamo, waldo. Ing manakit king sarili na, king dusa ning kayang kapara, yang makapagdalang kapaldanan, karela. Potang akakit ming sarili mo, king pamagdusa ning metong tao, mabilis kaya kayong gawang paralan. Ewari po, malatita pa tuturudan na kaya katamo, na yung kasalanan, naliwa mo itang kaya kang agawa. Nune, at suya naman kaya tang dapat mong gewa, mo gewa. Dindam tayo po itang nandin, kimbahayo magumpisa, sisisyan tamo yung kaya katang kasalanan. At king pamagtabad ko, king maya pa dapat ko sanang depat, nga tamo. That's what we call sin of omission. Sin is not only commission, tanggewa me, sinaryame, depat me. It is also omission. Dapat gewa me, pero may gewa. Alakang gewa. Ating metong nga tao, as den takot may punta king impyerno. Uling tatakot niya may punta king impyerno, inggewa na. Uling bisang makarandam, chismis ka rin siping ng bale. Bisang manakit, makaibye pamikasala king kayang pamisip at panimanman. Inggewa na, migkulong niya mo king balena. Ang ganay niyang mateya, makakulong niya king bale. Inyang manikne king pasbol ning banwa, sa ganana yung San Pedro, mi pakirot ya, nga nang San Pedro kaya, nga na, ika nga na, midala ka king impyerno. Nga na ning lalaki, o ba po midala ko impyerno, wala na akong mampunggewang marok, inyang mabyeko. Eko po bitas ang linwal king baleko, banala kong damdaman matsura, ala kong hakit marok, ala ko pong gewang matsura. Nga nang San Pedro, oy tapine, ala kang gewang matsura, ala ka namang gewang mayap. Ala kang gewa, sapat ingala kang gagawan. Nganapin ng matuang kasebyan kay English, the only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. The only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. You are not a good person if you don't do anything. Nung ala kang gagawan, ingaos kanyan the violence of inaction. Makasira, makaperwisyo, makasakit mo naman ng alang gagawan, arapan ning pamangailangan at kasakitan. Magbulag-bulagan ka, magmaklak-maklakan ka, magtudtud-tudturan ka. In short, magkunwari ka nga lang problema at alang diferensya. Bamong kami dami, king kalingas-ngasan. Makaimpyerno mo naman yan. Makaimpyerno mo naman yan. Nga na ning Diyos, king libro ning kasebyan, maglimus ka karing kalulu at malipit kapilanman. Magbulag-bulagan ka karela, damdam kang dakal apalmura. Habasay na ita? Malmura yan naman palang Ginoo. Potang magbulag-bulagan ka, king kasakitan da, damdam kang dakal apalmura. Impisisabyan Kenny, aliwa naman itang kwalta, ampo itang nyama na batal ning makwalta, ning atinan. Aliwa itang impisasabyan. Impisasabyan Kenny, itang kayang keyalan masabal, ampo ang pakyalam. Karing dakala problema ng harapan tamo po, kem panahon na iti, king kaya katang bansa at probinsya, ing kayalan marine at kasakiman. Kini mong parokya, king bulaon, kayalan kaayusan at disiplina. King pamilya, ing pamag kanya-kanya. Karakala problema. Ngayon ipon Domingo ngay ni, ausan tayang OFW Migrant Sunday. Pangaditala po, reng magobra,
king aliwang bansa, makarayo ka rin karelang pamilya. Kut nangandan ako mo po. Palagay yu po nung asalese tayo, kapit na muman king problema ning kaya katang bansa. Mawalala, kapit na muman ka rin baluktot a opisyal. At salese yung bansa tamo, dakala pa rin makokene para magobra king aliwang bansa. Alila. Nya marakal na rin mahamako king Pilipinas, uling eda nakakakit king Pilipinas, ingati niya pang pag-asa. Ing sumulong niya pa yung bansa tamo. Nung ita mong may alakwan keni, alatanggawan, tutuping malyarita. Huwag magbulag-bulagan. Huwag magbingi-bingihan sa gitna ng kahirapan at pangangailangan. Katune mayap, nung pipilinan mong alanggawan, kareng akakit, akasakitan at kasiran. Na naman nanyawaran ng Ginoong solusyon ng tangan ng problema ng yato. Na naman nanyawaran ng Ginoong lingapan talangan ding darano pat mangailangan. Inganyawara na mo kaya katamong eni, pansinantala retang Lazaro at tsuking tulid ng kaya katang tukuran, ding Lazarong malapit kaya katamo. Magumpisa ta karela at maragol ng bagay ita. Kayo po na nakaupo, Nino Reta, aliwai kayo. I kami nga tsuking posisyon, king pisamban, king gobyerno, reng mamuntukan. Kayo po na nakaupo, subukan niyong tumayo nang matanaw ninyo ang kalagayan ko. Kaluklok-luklok, kakera-kera, katudtud-tudtud, talakad ka, kimot ka, uling ating Lazarong manaya keka. Amen. Talakad tamo para king kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, igpanglubos mayupaya, linalang kimbanwa ang ponyato, at kang Yesukristo nga anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli king upaya ng Banal Espiritu, mibait kang nuwa na Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepaitas yabanwa, makaluklok, wananin Diyos, igpanglubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukum karing mabi ampon menga mate. Sasalpantaya ko king Banal Espiritu, kim banal akapulungang Katolika, kim pamisamak dim banal, kim pangapatawad daring kasalanan, kim pangasubirang miring mete, at kim bie alanganga. Amen. Kapatad, idaon tala ring panalangin tamo king Diyos sa malugod karing pakakalulo at mililele king lipunan. Nga tamong manalangin, Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king banal a kapulungan, isunduda sanang papasyag ing mayap a balita at maging tandaning kapanayan para karing kalulu, makakalingwan at mililele king lipunan. Manalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king kekatang bansa ang makayarap king miyayaliwang issue ning korupsyon at kakpamiraitnan, tagkilana la sana puso ning Diyos, di kekatang manungkulan at memalen layon itimawa na katamo iba't king kasakiman at kapanakawan, banmiral ing katutuan at katuliran king bansa tamo, manalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing makwalta at mibabandi, ela sana pa'y bulag king kwalta at pibandian, nune magilang dalan ning ganaka ning Diyos, karing kapataddang magdusa, mangailangan at magkasakit king bie. Manalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing migrante, maglayag, OFW, at ning karelang pamilya,
bandig sablang mipaparayu, banmantun obra, kingaliwang bansa, manakit lasanang kalingapan, kaligtasan, at pamananggap karing lugar akarelang pupuntalan, manalangid tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para karing masakit at makatwa, mipagkaluban lasanang sikanan, kasngawan, at kapaldanan, at parati rasanang panandaman, ing lugod at kalingapan, ding karelang pamilya, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para karing biktima ning kalamidad, manakit lasanang sikanan king Dios, busal ning masakit dang daralanad, at makatanggap kasaupan at kalingapan, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para karing kapatad tamong mayango na biye, makapakirakel asana king maligayang karinaning Dios, karin king banwa, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. King katahimikan, ganakantala ring sarili tamong kapagnasan. O Diyos, sa igpami, pakiramdaman mo yung panalangin mi, at pagkaluban mo kaming grasyang mibiyebye king katutuan at katuliran. Tipuadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad. Baning kaya katang daon matanggap ya arapaning Diyos sigpang mayupayan tuto. Tanggapan niya sanang Ginoy tindaon karing gamat mo. King ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna. King ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal akaputungan. O Diyos, ang mapamakalulo, tanggapan mesa na iting daon na iyampang mikeka. At king kapamilatana, ibuklat meke kami ing batis apanibatan ning sablang kanwanan. Tiyaduan mi kapamilatanang Kristong Ginomi. Amen. Ing Ginoo mantabay ake kayungan. At kekan timorin. Itas yula rin puso yo. Makatas na la, King Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, sukat at makakabos, ing puryan at pasalamatan daka kapilan man at no karin man. O Ginoo banalaig pa, Diyos sa malugod at maganaka. Ampat i kaming anak mo, adi na yun ang malambat keka. Ning dewakan ning kasalanan, biryan mo kaming pasibayong tinipon ang timong metong king kapamilatan ning daya ning anak mo at ning upaya ning banal na espiritu. Banan timong metong akapulungan, amiyugne, king kametongan, ning pangat lumong persona, ing banal akapulungan mo, king ikapuri ning kabyasnan mong alang kayanti, makilala yang katawa ng Kristo at templo ning banal a espiritu. Ulinita, kagom ding sa blangkoro ring anghel, papasyag mi ing ligaya mo, ngaming ang pupuri. Tunay kapin, banal, o igpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinita, ipanigapumi, itugtugming espiritu mo, antimoing titipang ambon, ban pabanala na laring ayin mi, at gawa na lang katawan, at daya, ning ginoming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang loob dinaon ng biyena king pamaylas at kamatayan. Kinwa na yung tinape, pepasalamata na ka at pinuri, piraso ne at binyene karing kayan disipulo at ngana. Kuanan niya iti, ikongan at kananye. Itiya ing kanakong katawan, amidahon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni apunan kinuanaing kalis, pasibayo pe pasalamata na kat pinuri, dinwang na iti karing disipulo na at ngana, kuanan niya iti, ikongan at minum ko kaniti,
iti ing kalis ning kanakundaya, indaya ning bayo talang hanggang tipan. Amibubu para kaya kayo't para karing sablang tao, bahan keta mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti, anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangyan ni gaganakan mi o mapamakalulong igpa, ing kamatayan ampon pamanyubli ng mebye, daraon miya keka iting tinapen imbye ating kalis ning kaligtasan. Layan mi pong pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad arapan mo, pan sumuyo keka. I kaming ansanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banala Espiritu. Ganakan meo igpa, im banala kapulungan mong makalaganap king meto yato ban mi ganapya king lugod. Kambe ng Leo, kaya kaming Papa, Florentino at Pasiano, kaya kaming Obispo, ding sablang Obispo, Pari, Diakono, at ding sablang susuyo king banala kapulungan mo. Ganakan mula naman po, ding kapatad ming matudtud na king kapayapan. Tanggapan mo sana king kekang kayarian. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbielananga, bahan kayabe ng Maria, imbirhen induning Diyos, isan Jose, imbanal ng esposo, ring sablang apostol at santo, isan Lorenzo Ruiz, at tinupad king malmong kaburyan kay kabaning panahon, pupuryan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kay kanganak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, igpang mayupayan tutu kagum nim banala Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Anyawaran tamo yung grasyang lingas-ngasa nakatasanan ng Ginoo, potang komportabli tanang lukluk-lukluk, kera-kera, antimong alang problema, antimong alang kasakitan. King panalangin tiro ng Ginoo tang Jesucristo, kaya katam.
Ikabos mo kami, o Ginoo, king sablang marok. Malugod mo ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopan ing kekang pakalulo parati kami kabos king kasalanan. At miligtas king sablang kaligaligan, kawang mananaya kami. King panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan, ampon ing ligaya, manggamang king alanganga. O Diyos, sa igpami ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia at pamayapan may ampon bilugan. Agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ing ginuman tabe parati kaya kayongan. At keka antimorin. Emi ka manatiling kapayapan, nung alatang pakyalam kareng misasakitan. Nyay daon tayo kimbalang metong ing kapayapan ng Kristo. Kapayapan kaya kongan. Nyoing ginutang Yesu Kristo, ing anak ng Diyos, amay kirake, king kaya katang kasakitan. Papalad tam, ita mong ausanan tanggap, king kayang katawan. Gino, ek matampang tanggap keka, dapat yag kasmay nga mano mo, kumayap na ako. Tawa na dayang Kristo, idala na katangan sana, kimbye, alananga. Amen.
anang banal na sakramentong pigkalob mo kaya kami, makapaldan niya sana king kabilugan na pangatao mi. Ban king pangayagom mi king pamaylasan ng Kristo, neng bubulalag mi ing kamatayan na king kapamilatan ning misa, pangayintuliran mi ing mirakayanan king ligaya na. Tiaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Kapabaluan po. Imbula ning Oktubre, makatalagaya king Santo Rosario, anting pamiparangal king Indong Birhen Maria. Paulina niti, magawa pa mo rin in Black Rosary karimbalang pastulan. Iting aktibidad, panimunandering barangay pastoral councils at chapel pastoral councils. Banyang formal amaumpisay tin debosyon, mika send of Mass King Martis, September 30, itang alas 5 ning gat panapon. Ipaga nakakaring mamuntukan at miyembro da rin BPC at CPC, king idalarala king misa ding imahen ang magamit king Black Rosary. Agkatanla naman po ring sa blaban makiyagom king banala misa, anting pamagmula kaniting maulang pamaglakbe king pamanalangin at debosyon kang Maria. Salamat po. Ngini mo naman pong Oktubre, magumpisa tanang tanggap kareng aplikanti, king kaya katamong parish study assistance, kareta pong mag-aral, magkasakit, kin target tamo po, kaniting banwa hanggang 5 hanggang 10. May gumpisano po rin hanggang organisasyon, inyang Ogos, magambagambagan, para kareng kaya katamong parish scholars. Kaya kayo po abisang makyabe, kaya pamagpag-aral, kareng kaya katamong estudyante, magkasakit, makabuklat niya po yung opisina. Yung bisa ko po sumawap karela. Ing taong manakit king kayang sarili, king kasakitan ning kayang kapara, yang makapagdalang kapaldanan karela. Ing ginuman tabi kaya kayongan. At kekan temorin. Doko yung buntok yu para king masusing bendisyon. Kaniting kapag masusyan Eucharistia, ing ginupe pabanja na katamo king kayang amano at king kalam ning kayang sarili. Lalo yang menyaman ning kayang tinape ning bie, uling pisulusul wantaya. Makasadya na sana ning pabandyan niya ing metong at pasulungan ning kaya katang tula, kapamilatan ning pamakirake kaniti, kambening bendisyon ning mayupaya at malugod a Diyos. Ingig pa, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ing kaya katang kapag masusyan mi daw umena kayo, pansinan nyo la, pagmasabalan nyo la, ring Lazaro, ang malapit kaya kayo. Salamat kin Diyos. Gracias Domingo, kaya ko nga po.